Jaz lahko govorim iz nogometnega vidika. Zdaj, iz tega evropskega nogometnega vidika posel potrebuje nogomet najmanj toliko, kot nogomet potrebuje posel. Če finale Lige prvakov gleda milijarda ljudi po celem svetu, potem to mora biti vsaki resni družbi zanimivo. No in tukaj vidim prav to povezovalno vlogo tudi VZMD-ja, ki prav z dogodki, kot je današnji, ki ga podpirate in seveda tudi marsikaterim doprinosom podjetij oziroma na koncu delničarjev doprinesete k temu, da je šport tudi vezivo ne le med podjetji in ne le v ustvarjanju dodane vrednosti, ampak tudi krepitvi športa za vse, pa predvsem seveda spodbujanju tega, da ne štejejo samo rezultati, ampak predvsem učinkovitost športa za zdravje in na koncu seveda tudi za boljše pogoje kjerkoli, v kateremkoli podjetju. So there are a lot of things that we can learn from sports, especially from handball. We have, for example, a strong discipline of the players. We have a very high top performance of the players, and we have a very high accuracy in the shooting. So if you transfer all of this in the investors' world, yes, we also need strong discipline. When we have a look at our portfolio, we are striving for top performance, and of course it helps a lot if there is a accuracy in hitting the right investments. Sport i biznis su neraskidivi. S jedne strane profesionalni sport, vrhunski sport i vrhunski biznis idu ruku uz ruku. Veliki poslovni brendovi žele svoju promociju kroz velike sportska natjecanja, kroz velike sportske klubove, kroz nacionalne reprezentacije. S druge strane postoji potreba i obaveza poslovnih sustava, profitabilnih, da jedan dio svog profita vrate bazi, vrate građanima za podizanje kvalitete života, za sport u školi, za amaterski sport, za sport mladih, za sport kao način zdravog življenja.